Poštovani posetioci, dobrodošli na projekat Autoput E763. Projekat je početak Beograd-Južni Jadran. Projekat je pozicioniran na početku autoputa E763 sa ukupnom dužinom od 17.582 metara. Deonica Surčin-Obrenovac sa trenutnom lokacijom Surčin, glavnom pozicijom našeg projekta. Da biste osigurali svoju bezbednost tokom posete, molimo vas da pažljivo pogledate instrukcije za posetioce. Kada ulazite u zonu građevinskih radova, molimo vas da nosite zaštitnu opremu koja se sastoji od fluorescentnog prsluka, šlema, HTZ cipela i prsluka za spasavanje u slučaju radova na vodi. Sada ćemo vam pokazati pravilan način nošenja HTZ opreme. Fluorescentni prsluk se oblači preko leđa, a zatim se kopča čičak trakom. Šlem se podešava sa zadnje strane, a traka se stavlja ispod brade. U slučaju pada u vodu, na pojasu za spasavanje povucite konopac sa desne strane kako biste automatski aktivirali punjenje prsluka vazduhom. Ulaskom u gradilište sa desne strane vidjet ćete fabriku za preradu čelika, koja se uglavnom koristi za obradu čeličnih šipki i čeličnih konstrukcija. Tokom boravka u ovom području obavezno nosite zaštitnu opremu i obratite pažnju da ne stojite u blizini mesta obrade materijala, kablova, sečenja čelika, da biste izbegli bilo kakav rizik. U zoni gradilišta nije dozvoljen ulazak u cipelama sa štiklom i papučama. Tokom video prezentacije vidjet ćete zelenu liniju kojom je obeležena trenutna zona gradilišta, privremeni prilaz i pomoćni most koji se koristi za transport građevinskog materijala i kao pristup kanalu. Stub broj 10 je glavni stub na reci Savi, suprotno od njega je stub broj 11, a u sklopu mosta se nalazi ukupno 27 stubova. Kretanje u ovom delu po čeličnoj konstrukciji i delovima koji se odvijaju radovi iznad vode je strogo zabranjeno za posetioce. Žutom bojom obeležena je zona radova platforme iznad Save i konstrukcije mosta. Kretanje u ovoj zoni je dozvoljeno u pratnji ovlašćene osobe, naravno uz nošenje zaštitne opreme. Također, obratite pažnju ako se nalazite u blizini mesta podizanja opreme, jama i postavljanja kablova da biste izbegli opasnost. Ograničenje kretanja vozila na pomoćnom mostu je 5 km/h. Linijom je podeljena trasa kretanja ljudi i vozila, ne bi li se osigurala bezbednost pešaka. Obratite pažnju na znake upozorenja. Građevinski radnici su obavezni da nose HTZ opremu. Posetioci treba da obrate pažnju da se ne kreću u zonama gde kranovi podižu opremu i rade. Također se upozoravaju posetioci da ne dodiruju objekte pod naponom. Deonica Obrenovac, južna obala. U slučaju da koristite čamac, obavezno je nošenje pojasa za spasavanje. U toku vožnje, u čamcu mora biti red koji se mora održavati i tokom izlaska iz čamca, ali tek nakon što pristane uz obalu. Par saveta. U zoni gradilišta i kampa postavljene su kante za đubre zelene boje za recikliranje. Molimo vas da ne ostavljate đubre za sobom. Mobilni toaleti su postavljeni ispred postrojenja za preradu čelika. Gradilište i kamp su opremljeni protivpožarnim aparatima. Postavljan je i plan evakuacije, obeležen zelenom linijom i zelenom zonom koja predstavlja mesto okupljanja. Obezbeđen je materijal za prvu pomoć i 2% osoblja je obučeno za davanje prve pomoći. Također je obezbeđena i prostorija za ukazivanje prve pomoći sa svom pratećom opremom i važnim telefonima. U slučaju potrebe može da se blagovremeno reaguje. U slučaju da imate bilo kakva pitanja ili nedoumice tokom vaše posete, osoblje koje će vas pratiti rado će vam izaći u susret. Želimo vam prijatan boravak.